Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli tudi v novo epizodo Road to Show serije. Mislim, da smo že na 10. epizodi te serije, tako da za support spusti številko 10 v komentar. Ne vem, koliko bo epizod čisto do showa, ampak to, da smo že na 10 je kar nice. Kaj se dogaja danes? Danes leg day. V novem fitnessu nisem še snemal leg daya, tako da je bilo prav, da je v tem videu zdaj leg day in sicer quad focus leg day. Danes bom umrl, zato ker treniram z Leonardijem. Bliže kot sem tekmi bova probala čim več, kot je le možno trenirati skupaj, da me lahko puša, da me lahko potiska, glede intenzitete, da zadržim to intenziteto, da zadržim čim več moči in tako da potem tudi zadržim čim več mišične mase, ne. Danes zjutraj folk najnižja kilaža do zdaj. Včeraj smo naredili spet mini spremembo glede prehrane, tako da zdaj sem na 2900 in trenutno sem 14 tednov do tekme. 14 weeks out, sem na 2900 kalorij. Kamera pada, moram jo popravljati. Nisem še lačen, ni še nobenih znakov česarkoli, da bi bil lačen, tako da iz tega vidika je dobro, pač je dober feeling. Iz vidika utrujenosti tudi ni še nobenih znakov. Kardio je nespremenjeno od zadnjič, ko smo govorili, tako da ja, včeraj smo naredili to mini spremembo in telo zdaj reagira na te pač mini spremembe. 100 kalorij, pač telo jih zazna, ker je zelo občutljivo, kar je dobro, da je telo občutljivo zdaj v tem obdobju. In ja, kot sem rekel, najnižja kilaža danes zjutraj 87,9. Tako da ja, bližamo se, vedno bliže smo tekmi, feeling je dober. Zdaj čez 2 tedna, točno 13. junija, sem investiral v tisti, kot smo rekli, coaching posing session z Daniel Koffinom, tako da bo to, recimo čez 2 videa, ne bo video okoli tega, okoli posinga. Tako da evo ga, jaz mislim, da sem povedal vse. Dejte za začetek tega videa, prosim, iti od spodaj, spustiti like. Kot smo rekli, v komentarje zapiši številko 10 za epizodo številko 10 in subscribe se na YouTube channel, če še nisi. Jaz zdaj grem v fitness, se začnem segrevati, počakam Leota, da pride in ko pride Leo, se slišimo z njim. Ker smo prej posneli 4-minutni klip in nisem upalil mikrofon, evo nas folk, začenjamo trening. Smo z Leonardijem, smo določili celoten trening. Torej quad focus, to je basically pač bomo naredili moj trening. Leo bo danes slave, bo naredil moj trening. In sicer adukcija, abdukcija, superset, potem eno vajo za mečo in potem začnemo z main vajami za quade. In sicer ekstenzija, leg press, hack squat in na zadnje Bulgarian split squat na Smith mašino. Tako da to bo današnji trening, gremo začeti in bomo že sproti trening, jaz in Leo šli skozi ta experience. Kaj moraš zapovedati, kaj? Are you hot? I am extremely hot, v
glavnem folk, če ne uporabljaš kode Leo 10 za vse FMF produkte, ne vem kaj delaš, prva stvar. Če nisi v FMF coachingu, če se nisi prijavil na 30-minutni klic, you're losing value, izgubljaš vrednost, je zastonj, 30 minut, zastonj. In zveš vse informacije. In potem, ko gotoviš, da smo najboljša izbira, potem se prijaviš, ker vidiš moj fizik, vidiš Maxa fizik, vidiš, da skvatam 20 metrov. Lega, mogu povedati? To je to. Leo, član? Ta warm-up skozi, zdaj gremo na the real work. Ja. Ekstenzija, leg press, hack squat in potem ponočem izreč imena vaje. Zato je niti ne bom. Failing because it's heavy and failing because you're taking your muscle to actual muscular failure is fucking different than anything else. That's what's really fucking painful. A lot of people come in here and they do it to silence the outside. No, I don't come in here to silence it. I come in here to let that shit out. Violently, aggressively, loudly. Let it out, Mike. You gotta let that shit fucking go. Počne. There we go. Dele. Yes. Dobra. Let's go. Prep, motherfucker. Come on. Come on. More. Še. Come on. Gremo skupaj. Še. Overload. Let's go. Še. Yes. More. Do konca, Max. Še. Skozi. Come on. Yes. Quad. Vse na quad. Yes. Come on. Muscle fucking memory. Just walk into it, bro. Fucking get that shit the fuck up there, man. Come on. Pick it up. To tell you that you can't do that shit. Just fucking do it. Yes. Yes. Come on. Come on. Come on. Yes, come on. Puszczaj. Yup. Come on, power. Puszczaj, let's go. Yeah, easy, sam, Max, sam, let's go. Yeah, come on. Masz dwie sam, come on, dwie sam. Yeah, come on. Share, Max, ista mora biti, let's go. Ista mora biti. Daj mi šeno isto, come on. Šeno isto, let's go. Yes. Come on, one more žena. Eno po jedna, let's go. Come on. Eno po jedna. Luzi. Ajde. Yes. One more. Come on. One more. Let's go. Šena. Ajde. Končali ekstenzije, končali leg press.
Leo je dal cel fitness na leg press, ga je zrepal, feeling je dober na kodih in evo, kot smo rekli, hack squat. Elastika in hack squat. En me je prav vprašal, zakaj ne probaš delati z elastiko, ki bo ful bolj enakomeren premik. Ti na hack squatu načeloma, to, kar bom zdaj povedal, velja za 99% folka. Ti nočeš, da je enakomeren premik. Ti hočeš, da je čisto od spodaj najtežji premik. Ker ko si čisto od spodaj, je quad najbolj raztegnjen in takrat najbolj dela. In če ti ne moreš dvigniti kilažo, pomeni, da imaš preveliko kilažo, ne pa da rabiš elastiko. Elastiko folk ja, ko vidite tiste, ki imajo gor, ne vem, 5 plus plejtov, takrat pride v poštev, ker takrat je tako ogromozanski pritisk na kolenih, da pride prav malo elastika. Ampak kot sem rekel, za 99% folka to, da je premik enakomeren, ti ne rabi. Pač mora biti najtežje od spodaj in najlažje od zgore. That's it. Kako je tip? Ti kot da si ga na ravnem okolju, jebote. Ja, se je. Fuck me. Pač žal mi je, ki ti s tvojimi nogami... moram dihati. Kaj? Ti s tvojimi nogami, če bi se naučil hack squat... A ne vem, če to, misliš, da je to naučiti se stvar. Kompozicija, ne? Ampak, če tebi ustreza barbell squat, ki je najbolj težek, pol ti mora hack squat biti easy peasy lemon squeezy. Štekaj. Pač meni free bar squat lahko zaspim s 5 plejti, pač Ja, prav. dobro, to ker si navajen, ja. Ampak tle imaš podporo na hrbtenici. Lahko greš globoko čim bolj dol, Veš kaj je s fora? tem, da ti gre kolena naprej. Po moje in ne je fora rit to, ker nazaj. se ne morem dati v mojo safe pozicijo, ker v mojo Ja, safe ono pozicijo, stisnjeno, ja. veš, ki sem tu, ne? Iz tu lahko potisnem gor, kaj čem, ne? Pa kaj, če daš potem širši samo stance, Veš, kje si se dal bolj skupaj, ne? Ko sem šel dol v razteg, aduktor. ti pa ko, Ja, ne? To je fora. dobro, probamo zdaj to, kot smo rekli, torej Ja, za malo elastiko, več za in elastiko. elastiko. Že je pizda, moram iti do demonov. Yes. Yeah. Okay. Yes. Ajde. Bravo. Come on. Ja, bravo. Sí. Grdi, come on. Podarino nič, še. Yes, come on, dej. Še imaš. Come on, gremo. Yes, come on, one more, ena, Max, gremo, come on, ena. Dej mi eno. Come on. Ja.
Kjera vaja? Kaj? Kjera vaja delamo zdaj? Bulgarijanske skote, smeh mašin. Leo jih mrzi. Meni so dobri. Povej, Max, zakaj delamo to vajo? Zakaj delamo to vajo? Ja. Ker bulgarijanski skoti so tipo mentalno najtežja vaja. No, ok. Jo daš kot zadnjo. To show to yourself that you can do it. David Goggins. Inspiration. Hashtag motivation. Hashtag grind. Hashtag pretty easy. Gospod, se opravičujem. Mene moti, ker se derete. Malo ste preglasen, gospod. Is this the man you want to be? Gospod, man you wanna be? malo ste preglasen. Mene moti pač. Prosim, zapusti ta prostor. Moj odgovor. Jaz bi treniral v tišini Lego. za Taylor Swift muziko. Ja, vem. Jaz, če bi bil ti, bi se ubil. Ja. Listen, here's the thing. Ja, ma gospod, jaz rad treniram v miru. Jaz pa rad treniram kot moški, ne kot fucking sissy bitch. Tako da, če nimaš gor neke teže, se ne rabiš biti glasen. Niti ni potrebe, jaz lahko to delam z 10 na vsaki strani, v tišini in prijem do ferjera jutri, ne. Probi delati na počepu, 5 plejtov, perfektna forma, perfektna globina, 13 repeticij, a pa na leg presu, 12-20 na vsaki strani, pol tone v kilah, kontrolirane negative, lep squeeze, perfektna forma v tišini. Ko bo kdo to naredil v tišini, bom kaj rekel do takrat, stay quiet. Ne morem sploh več stiš. To, kar ste videli danes, kar sva imela oblečeno, to je drop številka 4. In sicer 2 novi majčki, tako da ta majčka samo z logotom v tej barvi, v beli barvi. Potem tista majica, ki sem jo imel v prejšnji video, torej samo s For My Future napisan tukaj, tudi v obeh dveh barvah hlačke. Leo model in potem imamo še tisti stringer, ki ste ga videli. Torej, prej smo imeli tank tope, zdaj pa še stringer. In vse to bo dropalo četrtek 20. junija ob 3 popoldan na moji spletni strani, link v descriptionu. Dajte pa follow For My Future na IG-u. In bistvo tega dropa je, da je basics. Porabi Leo 10, domo, ti. Čim bolj basic dizajni, da je kvaliteta, da ostane, kot je bila prej, torej dobra kvaliteta, dobri fiti in do zdaj bo tudi to najbolj affordable drop. Hvala, če ste pogledali video čisto do konca, spusti like, to je to od mene in od zapornika za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu.